Dobroveče svima. Hvala vam pre svega što ste se prijavili da učestvujete na webinaru koji je posvećen prezentovanju publikacije Scene 90-ih. Tokom današnjeg druženja mi ćemo predstaviti publikaciju na kojoj smo radili. Predstaviti publikaciju na kojoj smo radili u organizaciji Foruma ZFD i Udruženja za društvenu istoriju Euroclio. Pre svega, moje ime je Aleksandar Todosijević, predsednik Udruženja za društvenu istoriju Euroclio i sa nama večeras će biti Ana Pejović s Foruma ZFD, urednica publikacije, kao Ivan Velisavljević, autor publikacije, pa bi ja dao prvo Ani par uvodnih stvari vezano za publikaciju. U drugom delu programa Ivan i ja ćemo predstaviti publikaciju i na kraju voljeli bi da čujemo i vaše mišljenje, sugestije, kao i pitanja na koje ćemo vam rado odgovoriti. Osim toga, na kraju Zooma ja ću postaviti u chat box evaluaciju gde ćete moći da popunite jedan kraći upitnik i da preuzmete sertifikat koji smo pripremili za učešće na današnjem webinaru. Toliko za početak od mene. Ana, izvoli. Dobro večer još jednom svima. Evo, ljudi se još uvek prijavljuju, tako da hvala vam što vas ovoliko ima. Ja radim kao projektna menadžerka u nemačkoj nevladinoj organizaciji Forum ZFD, koja se bavi suočavanjem sa prošlošću kroz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja. Ona funkcioniše u 4 zemlje takozvanog Zapadnog Balkana, osim u Beogradu imamo kancelarije u Sarajevu, Skoplju i Prištini. Prošle godine smo Aca Todosijević i ja u okviru jednog projekta koji smo radili publikaciju koja je bila posvećena antiratnim i mirovnim pokretima u nastavi istorije građanskog vaspitanja. I tad kad smo radili te webinare, u stvari u razgovoru sa nekima od vas koje i ovde večeras vidim, što mi je posebno drago, smo došli zapravo na, da kažem, dodatnu zajedničku ideju da probamo da nastavu 90-ih još dodatno obogatimo kroz rad na filmu, odnosno kroz proučavanje filmova koji su snimljeni tih godina ili o tim godinama u onome što nazivamo postjugoslovenski kulturni prostor. Tim koji dobro radi ne treba menjati. Mislim da smo i prošle godine sa ovom publikacijom Antiratni mirovni pokreti uradili dobru stvar. Vi ćete nam reći kakvu smo to stvar uradili kad vam budemo prezentovali publikaciju. Timu se pridružio i Ivan Velisavljević, inače stručnjak iz oblasti filma i mnogo toga drugog u ovom našem gradu, tako da zapravo zajednički rad Acin i Ivanov ćemo vam večeras predstaviti, a onda za nekoliko dana ćete moći svi na mail da dobijete i publikaciju koja će do tada biti onako finalizovana. Eto, ne bih dalje dužila, predala bih reč Ivanu ili Aci, nismo se baš tačno dogovorili. Evo, može Ivan prvi pa da kaže, pa ću ja onda na kraju. Imamo prigovor da se i dalje ne čuje u chatu, koliko vidim. Ne znam šta je problem, ali nadam se da je to možda jedan slučaj da je možda nešto do vas. Hvala ti, Ana, i hvala Aco na uvodu. Nadam se da me čujete i da je sve ok. Ako nešto zapne, vi mi sugerišite da ne pričamo prazno. Kao što je Ana rekla, ja sam radio na ovom priručniku pre svega kao filmolog. Moje polje interesovanja i u praktičnom smislu i u akademskom smislu je postjugoslovenski film
jugoslovenski i postjugoslovenski film. Inače sam urednik arhiva alternativnog filma u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. To je, da kažem, moje zanimanje iz dana u dan. Bavim se filmskom arhivistikom, ali u dosadašnjem svom kritičarskom radu i teorijskim istraživanjima i istraživanje istorije filma bio sam fokusiran pre svega na jugoslovenski i na post-jugoslovenski film. I u svom nekom užem istraživanju bavim se pre svega značenjem invalidnosti u post-jugoslovenskom filmu, koji dakle kombinuje, i ta invalidnost je naravno uvek ili najčešće uzrokovana ratom i ratnom traumom, tako da se dakle bavim nekim povezivanjem studija invalidnosti sa istorijom i teorijom filma. Ja ću vam malo govoriti o filmu 90-ih, o tome zbog čega smo izabrali film i kako nam on može biti od pomoći, odnosno kako vama može biti od pomoći u nastavi istorije. Naravno, moj zadatak je bio da se u ovom priručniku pozabavim pre svega istorijom filma, a za samu nastavu, iako imam nešto iskustva u pedagoškom radu i sa studentima i sa srednjoškolcima i u nastavi filma, dakle, sa obe ove grupacije, a i nekako sam odrastao u tom okruženju, majka mi je prosvetni radnik, bila čitavog svog života, nisam stručan za taj deo, dakle, o tome će nešto više govoriti Aca Todosijević kasnije, dakle, o samoj metodologiji nastave istorije o 90-ima putem filma. Ja bih krenuo u stvari, pre nego što se pozabavimo samim 90-ima, od onoga što je od, da kažem, izuzetne važnosti za film 90-ih na ovim prostorima. A to je jugoslovenski film, dakle to je ono što mu neposredno prethodi. Ne samo zato što mu istorijski prethodi, ili zato što su događaji 90-ih o kojima zapravo govorimo se ticali Jugoslavije, odnosno Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i njenog raspada, već i zbog toga što je film u periodu nakon raspada Jugoslavije i dalje vezivan za teme koje su pokretne u jugoslovenskom filmu, za njegove žanrovske modele, pa i čak i za njegove produkcijske modele, da ne govorimo o autorima koji su stvarali u Jugoslaviji i nastavili su kontinuitet autorski i posle Jugoslavije. Jugoslovenski film, i to je prvo što bih u stvari istakao u ovom predstavljanju, je bio nadnacionalan. Dakle, iako su naravno republike nastale nakon raspada Jugoslavije u borbi za zaostavštinu, dobile na staranje, na korišćenje nešto od nasleđa jugoslovenskog filma, tako da možemo govoriti već i za vreme Jugoslavije o srpskom, hrvatskom, slovenačkom filmu, bosansko-hercegovačkom, makedonskom, pa čak i o filmovima, naravno, pokrajinom, kosovskom i o vojvođanskom filmu. Jugoslovenski film u svojoj produkcijskoj formi i u sadržaju je dominantno bio jugoslovenski. Dakle, po onom, kako bi to marksisti u ono vreme govorili, po načinu proizvodnje, po uslovima proizvodnje je bio jugoslovenski. Znači, iako su filmovi formalno rečeno producirani po republikama, u republičkim preduzećima za proizvodnju filma, glumci najčešće i najviše i filmski profesionalci iz svih republike, naravno različitih nacionalnosti, stvarali su zajednički te filmove zaista od Vardara do Triglava. Tako da je recimo bilo normalno da na jednom srpskom filmu ili filmu srpskog reditelja koji je produciran u Srbiji rade slovenački, hrvatski glumci, hrvatski kompozitor, ili da bosansko-hercegovački film ima slovenačkog snimatelja, hrvatskog montažera, glumci iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I ovo nisu proizvoljno odabrani, dakle ovo su primjeri koji zaista postoje. U prvom slučaju reč je o recimo jednom od najpoznatijih filmova 60-ih jugoslovenskog novog filma, to je Dedi Dušana Makaveva, Čovjek nije tica. U njemu zaista glumi hrvatski glumac, stvar je snimana u okolini Bora, muziku je radio hrvatski kompozitor i tako dalje. Većina vas vjerojatno zna da je jedna od najvećih zvezda jugoslovenskog filma bio etnički Albanac, Bekim Fehmiju, a i što je retkost iz Evropu tog vremena u dva veoma značajna filma jugoslovenska, Skupljači perja
Aleksandra Saša Petrovića 67. Dom za vešanje Mira Kusturica 89. Romski glumci koji su glavne profesionalci govore na svom maternjem jeziku i to je zaista jedan od prvih primjera romskog jezika na filmu uopšte. Taj nadnacionalni ili multietnički karakter je film zadržao u izvesnoj meri i nakon nezavisnosti nekadašnjih republika socijalističke Jugoslavije, tako da je postjugoslovenski film, naročito od sredine 2000-ih, u velikom broju slučajeva nastao na principima saradnje filmskih umetnika iz različitih republika nekadašnje zajedničke države u okviru nekih koprodukcijskih projekata, vrlo često uz podršku evropskih subvencija. I zbog toga mi govorimo u istoriji teorije filma o postjugoslovenskom filmu. I naravno, taj se termin postjugoslovenski koristi i u književnosti, govori se o postjugoslovenskoj književnosti, najčešće za filmove koji se tematski nadovezuju na neku jugoslovensku prošlost ili na zajedničku sadašnjost i vrlo često na taj način održavaju neki željeno ili svesno, neki neželjeno zajednički kulturni prostor. I neki od međunarodno najuspešnijih filmova nastavili su upravo po ovom modelu. Mi smo u priručniku i naveli neke od njih. Recimo, jedan od primjera je Zvizdan Dalibora Matanića iz 2015. koji je prikazan u Kanu, to je prvi hrvatski film, celovečernji igrani, koji je prikazan u Kanu od raspada Jugoslavije i ovenčan je nagradom žirija u selekciji. To je hrvatsko-srpsko-slovenačka koprodukcija. Jedino su, da kažem, ratne 90. donele prekid ovakve filmske saradnje, ali čak i tad neki autori su uspevali da prevaziđu, naravno, nacionalne granice i te takozvane, postoji ta meni, ne mogu reći draga fraza, ali rekao bih precizna fraza koja govori o zidovima nacionalizma i rata. Međutim, ono što se događa u filmovima 90-ih je da su oni na postjugoslovenskom prostoru izuzetno različiti u nameri, naravno u zavisnosti ko ih je i gde snimao. I mi smo u ovom priručniku pokušali da damo jedan kontekst proizvodnje i autorskih namera filmova 90-ih i o 90-ima. Jedni autori pokušavali su da otkriju, recimo, uzroke sukoba. Ko nas zavadi? Da pronađu odgovor na to pitanje. Drugi su hteli da prikažu neku svoju verziju onog šta se i zbog čega se dogodilo prilikom ratnog raspada Jugoslavije. Drugi su hteli, recimo, da pošalju humanističku poruku, antiratnu poruku. Neka stradanje ili posledice rata. Neki su želeli da se suptilno ili manje suptilno svrstaju na jednu stranu sukoba, a neki od tih filmova mogu se zaista bez ikakvog ustezanja nazvati ratnom propagandom. I filmovi, dakle, kritičari i publika su upravo tako i tumačili filmove, znači pokušavajući da ih smeste u odnosu na njihovu autorsku nameru, da, ajmo reći, ideološko značenje filmova, na njihovu istorijsku utemeljenost u jednu od ovih varijanata. Naravno, najveće debate o filmovima 90-ih nastale su upravo oko pitanja šta je namera ovih filmova, šta im je ideološka poruka, koliko su izneverili istorijske činjenice. Nemanja Zvijer, sociolog iz Beograda, napisao je nekoliko analiza postjugoslovenskog i jugoslovenskog filma upravo iz ideološkog ugla i on je dosta dobro sažeo neke od karakteristika ne samih filmova, nego društvenog konteksta u kom su oni nastali. To je dominacija ideologije nacionalizma, naglašeno preispitivanje odnosa prema neposrednoj socijalističkoj prošlosti, relativno žestoki ratni sukobi među pojedinim članicama Jugoslovenske federacije i sve ovo uokvireno specifičnim ekonomskim procesima koji su prevashodno podrazumevali, kaže Nemanja Zvijer, restauraciju kapitalističkih proizvodnih odnosa. Tako da smo zapravo u ovom priručniku i filmove 90-ih podelili u neke tri kategorije koje se tiču rata i ratnih stradanja, koje se tiču takozvanog raspada starih vrednosti, ovoga o čemu govori Nemanja Zvijer kad kaže restauracija kapitalističkih odnosa, dakle raspad socijalizma kao društvenog sistema i naravno posledice rata. Možda ćete se iznenaditi ako vam prikažem recimo spisak, ne znam da li mogu da uradim sad, da li mogu sada da uradim ovaj share screen.
Stavljeno je da mogu svi. Svi mogu. Super. Ne znam, ali vidite sada. Vidimo samo da si šerovao nešto, ali aha, evo ga. Ok, vidite taj spisak. Znači, ovo je spisak ratova 90-ih, samo u srpskom filmu od 92. do 2022. I vidite koliki je to spisak. Ja sam ovde i stavio u zagradama šta prikazuju filmovi. Neki su isključivo o toj temi, recimo Dezertere o ratu u Hrvatskoj. On je jedan od prvih filmova snimljen u okolini Vukovara, već 91. godine, prikazan je 92. I vidite to, dakle, povelika lista filmova snimljenih samo u Srbiji. Kada to proširimo na druge republike bivše Jugoslavije, lista je zaista ogromna. Moglo bi se reći da to se s pravom smatra dominantnom temom u postjugoslovenskom filmu. Ne samo ratovi, naravno, 90-ih, nego su se, naročito negde sredinom 2000-ih, neki od filmova, dogodila se prava eksplozija filmova koji se vraćaju u 90-ih i koji pokušaju da nam prikažu s vremenske distance i sa nekom, da kažem, naknadnom pameću šta se postjugoslovenskim društvima dogodilo u tranziciji, odnosno u restauraciji kapitalizma, ali većina filmova govori ponovo o ratu. Tako da možete videti, evo ja ću ponovo samo jedan kratak spisak, dakle, filmova koji se vraćaju u 90-te, koji su snimljeni nakon 2000-te. Evo, o ratu, ratnim veteranima i ratnim zločinima imate čitav niz ovih filmova, od Nebo sateliti, nedavno preminulog Lukasa Nole, hrvatskog autora, do Nebesa Srđana Dragojevića, koji se u prvoj svojoj priči vraća u 93. godinu. Preko, dakle, filmova o NATO bombardovanju Srbije i Crne Gore, do filmovima o policajcima i kriminalcima, znači o procvatu kriminala ili o siromaštvu i izbeglištvu i tako dalje. Znači, to je, zaista se može reći da je u pitanju eksplozija filmova o 90-ima. Naravno, ne smemo zaboraviti da su filmovi o 90-ima još tokom 90-ih proslavili, nažalost, ovaj region u svetu. I neki od najpoznatijih, najnagrađivanijih filmova prikazivali su zapravo istoriju ratnog raspada Jugoslavije i ta tendencija da kada filmovi o ratu i ratnim stradanjima postaju tema po kojoj su naši filmovi stekli slavu u svetu, se nastavili u 21. veku s nešto manje uspeha. I u periodu od 1991. do 2001. snimljene su vjerojatno 3 najuspešnije i međunarodno najpoznatija filma o raspadu Jugoslavije, koji verujem da su mnogi među vama gledali. To su filmovi Pre kiše Milča Lančevskog iz 1994. To je film koji je nagrađen Zlatnim lavom u Veneciji, nominovan je za Oskara. Zatim Podzemlje ili Underground Emira Kusturice iz 1995. koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu. I Ničija zemlja Danisa Tanovića koji je laureat Oskara. Šta je zanimljivo recimo za ova 3 filma? Iako mi njih opisujemo kao makedonski, srpski i bosanski film. Sva 3 filma su međunarodne koprodukcije. Pre kiše je makedonsko, francusko-britanska koprodukcija. Podzemlje je srpsko, francusko, nemačko, češka, mađarska produkcija. Dok su film Ničija zemlja proizvela preduzeće iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Francuske, Belgije, Italije i Velike Britanije. Interesantno je, dakle, kako su, i o tome govorimo detaljnije u priručniku, ovi filmovi prikazivali raspad Jugoslavije. Mi smo to poglavlje nazvali Sedimo na buretu baruta i istorija nam se ponavlja. Naravno, još jedan film na koji se ovde referišemo je Bure baruta iz 1998. u režiji Gorana Paskaljevića, prema pozorišnoj drami Dejana Dukovskog.
koji se zove Buro Baruta i to je postala metafora prosto ne samo za Jugoslaviju, nego za Balkan na neki način, koji uključuje i neke druge zemlje, nekad Albaniju, nekad Grčku, nekad Tursku čak i tako da. Ali uglavnom je dakle termin za nekadašnju socijalističku Jugoslaviju. Znači, najizgled običan, ali u stvari opasan i lako zapaljiv region. I svi ovi filmovi jesu zaista govorili o regionu ili ratu na taj način, a ono gde su tražili uzroke rata bila je stara etnička mržnja koja se ponavlja. Tako da bi se ove teze dokazale, često su u filmovima korišćeni istorijski događaji i neka tendenciozna tumačenja istorije, a filmovi su postali osnova za predrasude ili za vrlo pojednostavljen prikaz kompleksnih razloga za ratni raspad Jugoslavije. Tako da pomenuti najpoznatiji, najbolji film na tu temu nisu uopšte lišeni ovih karakteristika, naravno. I vidjet ćete dakle, da u priručniku vrlo detaljno analiziramo, mislim koliko se to može naravno, a da ne ugušimo vas kao nastavnike kojima ovo treba pre svega da služi u nastavi. Recimo film Pre kiše, njegovu radnju, njegov filmski stil i nagoveštaj etničkog sukoba između Makedonaca i Albanaca. Dakle, u tom filmu Makedonci hrišćani i Albanci muslimani, iako je film antiratni, zapravo ratuju, odnosno njihovo objašnjenje rata su stare etničke mržnje, vekovne mržnje između jednih i drugih. Govori se o 5 vekova krvi koje se moraju osvetiti. Naravno, aludira se na otomansku vlast nad hrišćanima i tako dalje. Osnovni simbol u filmu je krug. Naravno, Podzemlje Emira Kusturice je izazvao najveće polemike u svoje vreme, dakle, inostrane polemike u međunarodnoj kulturnoj javnosti, naročito nakon nagrade u Kanu, jer se i tu, dakle, prikazuje raspad Jugoslavije kao greška iz prošlosti. Dakle, srpske zablude, od kojih je jedna Jugoslavija, a druga je komunizam, predstavljaju se kao uzorci rata 90. Dakle, ovi filmovi i naravno simbole podruma, zato se zove Podzemlje, kao što oni koji su gledali znaju da u tom filmu se koristi simbol podruma, u kojem nekadašnji komunistički karijerista Marko, kog glumi Predrag Miki Manojlović, nekadašnji partizan, u podrumu drži svog najboljeg prijatelja i partizana takođe, nekadašnjeg Petara Poparu Crnog, i čitavu njegovu porodicu i još neke ljude i drži ih u zabludi uz pomoć tehnologije da Drugi svetski rat još uvek traje. Oni proizvode oružje koje onda ovaj karijerista Marko prodaje, trguje i na tome zarađuje. Dakle, simbol podruma je naravno najčešće tumačen kao ideološka zabluda komunizma, gde neki manipulatori drže ljude u podrumu i u potpunoj zabludi, u ideološkoj laži. Naravno, druga teza o srpskoj naivnosti s kojom su Srbi ušli u Jugoslaviju, sa Hrvatima i Slovencima koji su bili na strani poraženih, pa su onda postali pobednici, i to je takođe naglašeno, naravno, jednom montažom, manipulacijom, arhivskim materijalom. Na početku tog filma se prikazuje kako su Hrvati i Slovenci dočekali okupatore s radošću, a Beograd je razoren i na ulici niko ne dočekuje vojnike Wehrmachta. Dakle, filmovi su u smislu pristupa istoriji imali jako velike interpretativne zahvate. Dakle, hteli su da objasne uzroke i posledice vrlo kompleksnih događaja na jedan vrlo često pojednostavljen način, koji je bio posledica autorskih namera, autorskih uverenja, produkcionih uslova vrlo često i tako dalje. I naravno, u takvom kontekstu su neizbežne bile i političke polemike oko Podzemlja Emira Kusturice. Mi smo takođe naveli jedan sažet prikaz koji vam može biti koristan. Ko je zauzeo koju stranu prosto u pitanju, na čijoj strani je Emir Kusturica, da li je on sada postao srpski nacionalista ili ne. Oni koji su gledali recimo film Dani Satanovića Ničija zemlja takođe znaju da je on zasnovan na metafori nepokretnosti ili oduzetosti. U tom filmu jedan vojnik leži na mini i takva je situacija u rovu. Sa njim su ranjeni vojnik armije BiH Cera, ko glumi Filip Šovagović, i vojnik Vojske Republike Srpske Nino, ko glumi Rene Vitorajac. Oni se naravno čak i poznaju, ali su tu ranjeni u sukobu i cela situacija dramska je takva da ako se ovaj vojnik na mini pomeri, svi će eksplodirati. Dakle, on ne može da se pomeri, ali ne mogu ni da ga pomere odatle.
Tako se u pomoć pozivaju se snage Ujedinjenih nacija, međunarodna zajednica, koja na kraju filma napusti poprište problema. I to je naravno jasna i vrlo lako čitljiva metafora apsurdnosti međunarodnog rešenja za Bosnu, koja, dakle, nepokretna leži na bombi, koja može eksplodirati najmanji pokret. Tako vidite kako se istorijski događaj, uzroci i posledice, povodi, motivi, u stvari u filmovima na neki način pojednostavljuju ili se sažimaju u neke autorske metafore. Nakon 2001. godine, međunarodno najpoznatiji film iz svojih prostora su Grbavica iz 2006. i Ko vadi Saida iz 2020. Oba filma s Mileš Banić. Prvi je nagrađen Zlatnim medvedom u Berlinu, drugi je nominovan za Oskar i oba naravno govore o ratu 90-ih. Da pogledate ostale postjugoslovenske filmove koji su uspešni na međunarodnom planu. Ne ova 3-4 filma, ili recimo njima se nekad pridodaje Lepa sela, Lepo gore Srđana Dragovića. Znači, to su filmovi snimljeni 90-ih, dok je rat trajao vrlo često, o ratu. A ovo su filmovi snimljeni nakon 2001. Znači nakon kraja rata, a da govore a da su bili uspešni na međunarodnom planu i njihove teme su vrlo često rat i ratno stradanje ili posledice rata 90. To su, na primjer, filmovi Svjedoci Vinka Brešana iz 2003. Sjaj u očima Srđana Karanovića, koji govori o izbeglicama, koje je prikazano u Veneciji. Život je čudo Emira Kusturice, koji je ponovo o ratu 90. koji je prikazano u Kanu. Ordinary People ili Obični ljudi Vladimira Perišića iz 2009. takođe prikazano u Kanu, koji govori o situaciji ratnog zločina i preispituje pitanje zbog čega neki obični vojnik može da izvrši ratni zločin. Krugovi Srdana Golubovića iz 2013. Zvizdan, koji smo već pomenuli, i drugi filmovi. Uopšte mislim da se može reći da u postjugoslovenskom filmu nakon 2001. Su se nastavile debate oko toga kako filmovi prikazuju istorijske događaje i uzroke i posljedice rata i šta im je poruka i na čijoj su strani. S tim što se može reći da je ratna propaganda na nivou onih filmova koji su snimljeni 90-ih izostala. Dakle, 90-ih su takođe postojali filmovi koji su na veoma pojednostavljen način prikazivali rat i prosto u svom karikiranju neprijatelja nije bilo sumnje da se radi o dosta banalnoj ratnoj propagandi, dok su neki filmovi možda ratna propaganda uvijena u vrlo uspele estetske proizvode. Mi smo, kao što sam rekao, te postjugoslovenske filmove u ovom priručniku sveli kategorizovali u neke 3 velike kategorije. Filmovi koji govore o ratu, ratnim stradanjima, oni koji govore o posledicama rata i, kako se rekao, oni koji govore o raspadu starih vrednosti. I sad, u tom raspadu starih vrednosti identifikovali smo filmove za koje smo mislili da možda govore o nekako najbitnijim vrednostima koje su se raspadili, možda najzanimljivijim za nastavu. Naravno, raspale su se vrednosti poput solidarnosti, jednakosti, bratstva, jedinstva, antifašizma, internacionalizma, svega onoga na čemu je, bar u teoriji, bila zasnovana socijalistička Jugoslavija. Ali mi smo izabrali, dakle, tri neke odlike socijalističkog sistema koji su onda prikazani kao devastirani u filmovima, postjugoslovenskim filmovima. To je smrt titoizma, ili druga Tita kao neprikosnovenog vođe, najvećeg sina naroda i narodnosti, garanta bratstva i jedinstva, zatim filmovi koji govore o porastu kriminala, i ti filmovi su najčešće snimani u Srbiji, dakle mnogo manje u Hrvatskoj. U Sloveniji se mogu izbrojati na prste jedne ruke, a u nekim drugim kinematografijama snimljen je jedan ili ni jedan film koji govori o kriminalu, što naravno ne znači da kriminala nije bilo. Vrlo često se radi o tome da male kinematografije sa malim sredstvima, kakve su recimo makedonska, crnogorska ili bosansko-hercegovačka, su imale druge prioritete. Prosto, bilo je važnije snimiti filme o ratnom stradanju, bilo je važnije snimiti film o izbeglištvu, nego, kad govorimo naravno o 90-ima, nego o porastu kriminala. I treća stvar o kojoj smo govorili, koja je takođe vezana ne samo za srpski kontekst, ali da kažem, mi smo izabrali filmove iz srpskog konteksta, to je propast rock'n'roll kulture, njeno premeštanje iz centra popularnosti na marginu.
I imali smo za svaku kategoriju jedan od preporučenih filmova, koji smo onda detaljnije obradili, za koji smo mislili da bi bio koristan kao primer u nastavi. Naravno, kontekst 90-ih je širi od ove tri teme i filmovi su naravno snimani i o drugim, da kažem, zanimljivim temama, kao što je, na primjer, emigracija. Postoje filmovi Bolje od bekstva Miroslava Lekića, u kojem glumi Žarko Lušević, zatim Tuđa Amerika Gorana Paskaljevića, koji već samim naslovom sugeriše Eliota. Dosta važan segment su ratni veterani u svim državama bivše Jugoslavije, ali naročito Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Naravno, njihov kontekst je drugačiji u zavisnosti od njihovog položaja u društvu. Znači, tamo gde je kao u Hrvatskoj, gde su branitelji osnov nove ideologije, nove nezavisne države, kao zaslužni za odbranu te države od agresije i neko ko ima i svoje ministarstvo i ko je, dakle, u mogućnosti da sruši vladu u Hrvatskoj. Jedna stvar je ako filmovi njih prikazuju kao očajne, traumatizovane, siromašne, neuklopljene u društvo, agresivne i tako dalje. To bi moglo biti subverzivno, recimo, po državnu ideologiju, dok u Srbiji sam prikaz nekih ratnih veterana sa onih teritorija, iz onih ratnih sukoba u kojima Srbija zvanično, kako sama tvrdi, nije učestvovala, otkriva takozvani nevidljivi rat, kako sociološkinja Nada Sekulić ga zove u jednoj od svojih studija, pa se tako i zove nevidljivi rat. Tako da se odjednom pojavljuju traumatizovani ratni veterani sa nekim raznim vrstama invaliditeta. Isto, dakle, važi i za Bosnu i Hercegovinu, da znate da su potpuno različiti konteksti u zavisnosti od identiteta, tako da kada ratni veterani u Banja Luci najave protest, onda se donese zakon koji zabranjuje proteste uopšte u centru i tako dalje. Dakle, upravo na filmu mislim da se može videti, recimo u slučaju ratnih veterana, različit odnos ne samo istorije sukoba, nego i kasnijeg položaja, da kažem, ove socijalne istorije ratnih veterana. I filmovi dosta, da kažem, efikasno prikazuju neke od tih situacija ili neke od tih grupacija. Naravno, filmovi, i to verujem da će Aca govoriti u svom prikazu priručnika, filmove ne tretiramo naravno kao istorijski izvor. Već smo se trudili da u priručniku ponudimo, bar sam se ja trudio iz tog svog filmološkog ugla, neki aparat uz pomoć kojeg se mogu učenicima približiti načini kritičke analize, ne samo filmova, nego, da kažem, medija uopšte. Dakle, u zavisnosti od načina naracije, od načina snimanja, od stila, od toga ko je producirao film, u kom kontekstu, mogu se ustanoviti njegove autorske, uglavnom, namere, tamo gde on iskrivljuje istoriju, tamo gde je prikazuje tendenciozno, tamo gde se neki od filmova mogu koristiti kao istorijski izvor i tako dalje. Mi smo se uglavnom, naravno, bavili igranim filmovima, celovečnim igranim filmovima, iako smo se u jednom delu dotakli dokumentarnih filmova, za koje mislim da su dosta važni i kao istorijski izvor, ali kao neki presek stanja u datoj temi. Recimo, za temu kriminala u Srbiji neizvežan je film Vidimo se u Čitulji Janka Baljka, čija je popularnost, čija sama činjenica ogromne popularnosti tog filma već govori koliko je on istorijski značajan i zašto ga treba uzeti u obzir. Reč je zaista o jednom ozbiljnom fenomenu koji naravno ima izvor u stvarnosti. Baš to što govori o porastu kriminala u trenutku njegovog najvećeg uspona, kada su kriminalci zaista postali biznismeni,
već to što je u to vreme snimljen ga čini fantastičnim istorijskim dokumentom. Dakle, to što možemo da vidimo lica tih kriminalaca koji su već mesec ili 2 ili 6 kasnije ubijeni u nekim obračunima, čini ga zaista i istorijskim izvorom. Ali naravno i dokumentarne filmove smo tretirali kritički, kao filmove koji takođe mogu izgledati kao da su nepristrasni, a koji su dakle duboko uslovljeni autorovim ideološkim predrasudama ili određenim, možemo slobodno reći, i propagandnim namerama. Isto tako, naravno, za temu opsade Sarajeva neizbežni su dokumentarni filmovi koji su snimljeni tokom same opsade Sarajeva i nekoliko njih smo, iako ih nismo detaljno analizirali, preporučili za gledanje. Naravno, ne u nastavi, već neki od tih filmova su dostupni, naravno, na različitim internet platformama. Ono što bih, evo, za kraj možda rekao još o filmu 90-ih, a što možda nije u priručniku, jeste njegova i dalje relevantnost te teme. Mislim da relevantnost teme 90-ih u filmu još uvek nije iscrpljena i to vidimo na primjerima nove generacije filmskih autora sa postjugoslovenskog prostora, jer dolazi do ponovnog buđenja interesovanja za temu 90-ih, koja se naravno sada prikazuje iz drugog ugla. Naprosto sastala je u filmu generacija autora koji su 90-ih bili deca, koji imaju izbegličko, recimo, iskustvo, koje imaju iskustvo rata, ratnog stradanja, ratne traume iz nekog dečijeg ugla i koji pristupaju temama 90-ih iz neke svoje perspektive, ali pokušavajući da unesu ono što možda autori koji su bili odrasli u to vremenu nisu videli. Tako, recimo, film Kelti Milice Tomović prikazuje jedan rođendan u sred 90-ih u vreme inflacije u Beogradu, gde se vide i različite seksualne orijentacije roditelja, koje zaista nisu bile mnogo važne za filmove koji su neposredno 90-ih snimeni, ali su za ove autore koji su kasnije stasali i takve teme naravno postale važne. Pristup, recimo, NATO bombardovanju Srbije i Crne Gore pojavio se u brojnim kratkim filmovima. Teja Lukač snimila je film i o svom izbegličkom iskustvu, ali vraćajući se u svoj nekadašnji zavičaj iz kog je otišla kao dete, intervjušujući ljude koji se sada tamo nalaze, pokušavajući da pronađe neke svoje korene. Tako da brojni filmovi pokušaju da istraže ponovo, ne nužno možda šta se desilo državi, šta se desilo, šta su bili uzroci rata i ko nas je zavadio, već pokušavajući da otkriju, autori pokušaju da otkriju šta se njima samima desilo. Puno je ličnog pristupa u savremenim filmovima o 90-ima, puno autobiografskog, puno više intimnog. Jedan deo filmova naravno govori i o neizbežnoj temi na ovim prostorima, nažalost to su ratni zločini, i govori takođe iz jednog drugačijeg ugla. Pavle Levi, koji je jedan od recenzenata ove naše publikacije, profesor na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji, napisao jedan esej o pejzažnim filmovima, savremenim pejzažnim filmovima koji govore o ratnim zločinima 90-ih, koji prikazuju na izgled neutralne, ispražnjene pejzaže, prirodu na mestima ratnog stradanja. I dakle, to je jedna od novina savremenog mladog postjugoslovenskog filma. Mi to nismo imali prostora da obradimo u ovom priručniku, ali evo, za ovaj webinar i za vašu informaciju mislim da je važno da kažemo da ovo nije neka još uvek istorijski zaključana tema, da 90-te i dalje igraju veliku ulogu, jer su prosto mesto, da kažem, centralnog istorijskog događaja na ovim prostorima i dalje mesto centralne traume ljudi na ovim prostorima.
Eto, toliko o filmu 90-ih, a mislim da smo se sada dogovorili da Aca ispriča nešto o samom priručniku. Hvala Ivane, pre svega na iscrpnoj i veoma interesantnoj prezentaciji. Moram pre svega da naglasim da mi je bilo izuzetno interesantno da radim na ovom projektu, odnosno na ovom priručniku, jer mnoge stvari koje je Ivan ispričao i predstavio nisam ni ja znao i nadam se da će vama biti jako interesantno i zanimljivo da koristite ovaj priručnik u nastavi. Pre svega, ono što želim da kažem na početku da svakako pitanja i komentari i sugestije ćemo ostaviti za kraj, a slobodno možete u ovom chat boksu da pišete pitanja i za Ivana i za mene, Anu, šta god, pa ćemo se potruditi da u završnom delu webinara na vaša pitanja odgovorimo. Ja ću vam sad pustiti jednu kraću prezentaciju priručnika, pratit ću jednim pogledom, ako imate neka pitanja slobodno me prekinite, upišite pitanje pa ću se truditi tokom prezentacije da odgovorim na ta pitanja. Sve u svemu, priručnik ćemo predstaviti putem prezentacije, a za jedno 10 do 15 dana ćemo ga objaviti na sajtu, imaćete prilike da ga preuzmete i da ga, da kažemo, u punom obliku i koristite u nastavi kao i u neformalnom ili formalnom obrazovanju, kako god. Pre svega mislim da je jako značajan zbog toga što na neki način ovo je pionirski projekat na kome radimo i tema filma u nastavi je vrlo interesantna zbog toga što film kao što je Ivan u svom izlaganju napomenuo, film ne tretiramo kao istorijski izvor jer je film u suštini fikcija, bez obzira da li se na filmu istorijski događaji tretiraju dokumentarno, odnosno da je autori filma žele da prikažu stvarne istorijske događaje ili u propagandne svrhe ili da opravdaju ulogu određenih ličnosti u istorijskom procesu. U uvodnom delu publikacije koje se nalazi pred vama, mi smo se potrudili da vam na neki način pružimo metodološki okvir, odnosno kako gledati filmove, odnosno na koji način čitamo filmove i kako s njima možemo raditi sa učenicima. Pre svega, tu je važno napomenuti da su istorijski filmovi jedan veoma popularan žanr i da od nastanka kinematografije se snimaju istorijski filmovi, prikazuju istorijske ličnosti. Ti filmovi u nekim slučajevima se trude da budu potpuno autentični, da verno rekonstruišu istorijske događaje, dok sa druge strane mnogi filmovi žele da prikažu istorijske događaje na iskrivljen način, odnosno da afirmišu određene ličnosti, da preoblikuju prošlost i da predstave na jedan propagandni način. Svega toga ima u kinematografiji, zato treba biti veoma oprezan kada koristimo film u nastavi. Još jednom moram da naglasim da film nikako ne možemo tretirati kao istorijski izvor i na osnovu filma rekonstruisati događaje, jer film koliko god se verno trudio da prikaže određeni istorijski događaj, u suštini jeste fikcija, za razliku od pojedinih dokumentarističkih, odnosno dokumentarnih filmova koji se mogu tretirati kao istorijski izvor. Film se jedino može tretirati kao istorijski izvor, kao neka vrsta refleksije onog vremena u kome je nastao. Zato nastavnici kada biraju na koji način će raditi sa učenicima
putem filma kao medija, moraju sebi da postave brojna pitanja. U kom istorijskom kontekstu je film nastao? Sa kojim ciljem je nastao? Koji publici se obraća? Da li je neutralan, pristrasan ili na kritički način interpretira događaj? I mnoga druga pitanja koja su vezana za samu analizu filma. U uvodnom delu priručnika su ponuđene neke od metoda pomoću kojih nastavnici mogu da na neki način pristupe analizi filma. Koliko se to često radi u školama, ja to zaista ne znam, veoma retko, pretpostavljam, iz prostog razloga što ne postoji mnogo priručnika koji se bave ovom tematikom i koji nastavnicima pružaju model kako da koriste film kao dodatni nastavni resurs. Zato mislim da je ova publikacija jako značajna, jer nastavnicima omogućuje pre svega da dobiju jedan instrument pomoću koga mogu ne samo one filmove koje smo obradili u priručniku da koriste u nastavi, već da sami biraju i filmove za različite periode i neke druga filmska ostvarenja i da ih primenjuju u nastavi. Nije dovoljno samo učenicima pustiti film na času, uklopiti u 45 minuta da ga odgledaju i izađu iz učionice, jer je film pre svega jedan izuzetno značajan medij koji može da bude odlično motivaciono sredstvo za pokretanje diskusije, odnosno da pokretanje raznih pitanja kako bi određene događaje iz prošlosti koje analiziramo sagledali iz različitih uglova. Osim toga, Ivan je takođe napomenuo da čitanjem filmova, odnosno pažljivom filmskom analizom, mi doprinosimo razvoju kritičnosti kod učenika, odnosno razvijanju kritičkog mišljenja i pre svega medijske pismenosti, što je opet jedan dodatni kvalitet koji možete da ostvarite kada pristupate samoj filmskoj analizi. Pored ovog uvodnog, da tako kažemo, metodološkog okvira, tu je i kratak prikaz jugoslovenskog filma, ovo o čemu je Ivan pričao, i mislim da su podaci koji su izneti u tom delu publikacije verovatno veoma interesantni i da će vam koristiti. Mnogi stvari sam saznao i bilo mi je užasno interesantno i zanimljivo da još jednom pomenem da radim na ovom projektu. Kroz poglavlja kako je počeo rat u našem filmu, sedimo na buretu baruta, istorija nam se ponavlja, kako je prikazan raspad Jugoslavije u najpoznatijim filmovima 90-ih, svakako su poglavlja kao odličan uvod, odnosno kontekstualizacije priče u koju možete uvesti učenike kada govorimo o filmu i njegovoj primjeni u nastavi. Prema tome, takođe u drugom delu priručnika mi smo podelili zapravo film o ratovima 90-ih na 3 grupe. To su filmovi koji opisuju rat i ratna stradanja, filmovi koji opisuju posledice rata i raspad starih vrednosti. Ivan je izvršio tu neku vrstu selekcije filmova na osnovu ovih tema. Naravno, nije nam bio cilj da navedemo sve filmove koji su snimljeni na prostoru bivše Jugoslavije, već samo one najznačajnije i one koji bi mogli da se koriste u nastavi. Pritom treba imati u vidu u zavisnosti da li su u pitanju učenici osnovnih ili srednjih škola, koji su filmovi pre svega prilagođeni njihovom uzrastu, i na to morate da obratite pažnju, jer u mnogim filmovima se pojavljuju scene eksplicitnog nasilja
brutalnosti i tako dalje. I film kao nastavno sredstvo i nije potrebno gledati na neki način ceo film, možete izdvojiti određene delove i prikazati učenicima one delove koji nisu da za učionicu jednostavno izbaciti. Postoje različite metode i nama na neki način nije bio cilj ono što smo ponudili kao jedan okvir, metodološki okvir za analizu, da zapravo damo jednu, da tako kažem, verziju, metodu koju možete koristiti, već sve ono što se navodi u ovom priručniku prilagodljivo i možete pre svega modifikovati i koristiti shodno vašim pre svega potrebama i mogućnostima. Kada govorimo o analizi filmova koje smo odabrali da na neki način obradimo u ovom priručniku, naša neka vrsta preporuke je film Turneja u režiji Gorana Markovića iz 2008. godine, film Krugovi Srdana Golubovića iz 2013. godine, kao i 3 dokumentarna filma kraće forme Vidimo se u Čitulju, Janka Baljka iz 95. Tito po drugi put među Srbima, Želimira Žilnika iz 94. i Geto tajni život grada Ivana Markova i Mladena Matičevića iz 1995. Koji su zapravo kriterijumi zbog kojih smo se na neki način odlučili baš za te filmove? Razlozi su brojni, kriterijumi su brojni, pre svega moramo voditi na neki način i računa da ti filmovi budu lako dostupni nastavnicima i učenicima. Naprimer, film Turneja je legalno se distribuira preko YouTube-a, tako da ga možete slobodno preuzeti i gledati putem tog medija i sve ove filmove možete lako naći, odnosno lako ih možete preuzeti putem interneta, da ne govorimo sada o autorskim pravima koje su svakako vrlo komplikovana, nismo vam mogli u samoj publikaciji dati linkove prema filmovima, jer to bi bilo na neki način i kršenje autorskih prava, ali svakako oni su lako dostupni za na neki način snalaženje. Film Turneja je na neki način, neću vam sad prepričavati film, ostavit ću vas još malo u neizvesnosti da sačekate konačnu verziju publikacije, ili način na koji su ovi filmovi obrađeni, znači dati kontekst filma, radnja, osnovne informacije o filmu, kao i neka vrsta svojevrsne filmske analize. A što se tiče samog didaktičkog aparata, tu je preporučen set pitanja za diskusiju, a u uvodnom delu priručnika su obrađene vrste metoda na koji način možete koristiti film kao nastavno sredstvo u nastavi. Sad, postoje različiti način. Jedan od njih je da svakako učenici pogledaju film kod kuće i da dođu pripremljeni na čas na osnovu vaših sugestija koji ste im dali. Film može da se gleda i na času, da se odvoji recimo više časova. Igrani filmovi obično duže traju, tako da je potrebno odvojiti više vremena za samo gledanje filma, što je na neki način komplikovano. A što se tiče kraćih dokumentarnih filmova, dovoljno je odvojiti jedan čas. U sve u svemu, možda je bolji način da se učenici kući da dobiju domaći zadatak. Postoji ona metoda koja se zove izvrnuta učionica, da kući učenici pogledaju film i na osnovu zadataka koji je nastavnik spremio da se pripreme za diskusiju i analizu. I jedan od metoda je zapravo neka vrsta čitanja filma upoređivanjem
stvarnih istorijskih događaja sa onim kako su prikazani u filmu. Međutim, film kao medij pruža ogromne mogućnosti nastavnicima da učenici pre svega diskutuju, analiziraju, promišljaju, na neki način vrše refleksiju o tome šta se dešava zapravo u filmu i jako je važno da odvoje one, ako su u pitanju neki propagandistički filmovi koji imaju neki drugi cilj od prikazivanja istine, da uoče na koji način se istorijski događaji i istorijski procesi iskrivljuju u filmu. Na osnovu ove metode postoji jedan priručnik koji je radio Savet Evrope o analizi filma u nastavi, koji daje osnovne smernice da je film pre svega apsolutno legitimno koristiti u nastavi, ali na određeni način. Prvo, zadatak nastavnika je tu da izabere, odnosno da proceni koji je film relevantan za gledanje, odnosno za diskusiju i analizu, a zatim kroz pitanja i zadatke koje će osmisliti da se radi određena analiza filma. Nije samo reč o filmovima, mi smo se bavili tematikom ratova 90-ih, međutim, publikacija o kojoj govorim tretira filmove iz različitih istorijskih perioda i sagledava filmove iz različitih uglova. Nešto sličnu metodologiju smo i mi primenili prilikom ove analize i kada govorimo o nekim važnim temama kao što je recimo etička dimenzija nastave, pomirenje, pogotovo u postkonfliktnim društvima u kojima živimo, mislim da određeni filmovi mogu da imaju i na neki način i lekovito svojstvo kad je reč o prevazilaženju razlika, podela i, da tako kažemo, drugih negativnih efekata rata. Kao što manje više smo upoznati da rat na ovim prostorima koji je završen pre više, da kažemo, rat na prostoru Bosne i Hercegovine je završen pre nešto više od 25 godina. Mi dan danas se nosimo i suočavamo sa brojnim problemima i nastavnici ne samo na prostoru Republike Srbije već i u regionu imaju problem da teško razgovaraju, pričaju o ovim temama. Možda je film jedan od načina na koje te razlike mogu da se prevaziđu i određeni problemi ukoliko se analizi filma pristupi na odgovarajući način. Tako da ono što smo mi na neki način nudili predstavlja naš izbor od pregršt filmova koji su snimljeni na temu 90-ih. Kad bi pokušali na neki način da proširimo priču, da se bavimo tematikom socijalizma, Drugog svetskog rata ili kinematografijom bivše Jugoslavije, mi bi se suočili verovatno sa nepreglednim morem materijala koji bi trebao da se odradi. Tako da je nastavnicima na neki način ova publikacija neka vrsta polazna osnova sa ciljem da ih motiviše kako bi primenili film kao istorijski izvor u nastavi. Film se veoma retko koristi u nastavi, pre svega mislim na igrane filmove, a nastavnici često puštaju i prikazuju
dokumentarne filmove koji su nastali kad su nastali sami događaji. Postoji veliki broj klipova sa YouTube-a koji opisuju događaje iz Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata i druge događaje. Međutim, film je jedan medij koji pruža s jedne strane, kako da kažem, na neki način je i mač sa dve štrice, jer ako se film sagledava kao dokumentaristički prikaz događaja o kojima govori, možemo da upadnemo u zamku da film posmatramo kao istorijski izvor. Međutim, ni to nije pogrešno, na neki način još i razni teoretičari kao što su recimo Stradling i mnogi drugi smatraju da određeni istorijski događaj da određeni istorijski događaj za koje nemamo dokumentarne snimke, nisu sačuvani, mogu da se deci prezentuju putem filma kako bi osetili atmosferu tog vremena. Recimo, mi danas nemamo neke značajne i važne segmente Staljingradske bitke, ali imamo gomilu filmova snimljenih na tu tematiku, kao na primjer Neprijatelje pred vratima i scene iz tog filma koje na neki način pokušavaju verno da dočaraju šta se tamo dešavalo, mogu da se puštaju učenicima u učionici, ali da im se skrene pažnja da to nisu autentični snimci, da to nije baš tako bilo, iako se reditelji i ljudi na filmu trudi da verno prikažu uniforme, borbe, bitke, naoružanje i sve to. Njima je na neki način važno kako bi osetili atmosferu tog vremena i na neki način se vratili u prošlost. Takav je i slučaj sa filmovima koji opisuju događaje iz starog veka, srednjeg veka i vremena kada dokumentarni zapisi nisu postojali. Tu treba imati jedan otklon, jer često učenici su skloni da na neki način pomešaju ono što je istorijski izvor sa umetničkom, odnosno fikcijom, šta je zapravo prikazano na filmu. Ja ne bi više dužio što se tiče ove prezentacije samog priručnika, on će uskoro biti dostupan svima. Pokušavam da ispratim ova pitanja i komentare, tako da vidim da tu ima dosta i predloga, interesantnih komentara. Ja bi sad otvorio prostor za diskusiju i pitanja. Možete se slobodno javljati, uključivati, postavljati pitanja Ani, Ivanu ili meni. Mislim da je jako bitno da čujemo i vaše mišljenje o ovoj tematici. Isto takođe me zanima u kojoj meri i na koji način vi koristite film kao didaktičko sredstvo i šta zapravo očekujete od ove publikacije koja će vam uskoro biti dostupna. Ona je završena praktično, mislim sve je završeno, ostalo je samo dizajn da se i uskoro ćete imati prilike da se upoznate sa njom. Sad ja prepuštam pitanja vama, a ja ću za to vreme postaviti u ovom chat boxu link za evaluaciju gde možete i preuzeti i sertifikat kad popunite i dođete do kraja sa ovog webinara. Pa izvolite, slobodno postavljajte pitanja. Ja ću se potruditi, ovdje su više komentari u chat boxu nego što su neka pitanja. Nina pita šta kažete o knjizi Feđe Štukane, možda po njoj treba snimiti film, mislim nemam ništa protiv, ali to je jedna interesantna ideja.
Mislim da je neko nešto hteo da se uključi. Imali smo jedno... Jelica Stošić, da. Da, imali smo jedno pitanje gde kaže da kako da zainteresujemo đake za gledanje dugometražnog filma s obzirom na dužinu trajanja klipova ili reels snimaka koje prate. I osoba pita, nadam se da će priručnik pomoći u ovom. Pa da, jedna od osnovnih stvari je zapravo motivacija učenica. Mislim da je film jedan medij, mislim govorimo o učenicima, bilo da su osnovci ili srednjoškolci koji su digitalni praktično rođenici, oni su odrasli sa filmom, medijskim sadržajima, da im je to interesantni medij, da na neki način sagledaju istorijske događaje, nego da slušaju nastavnikovo predavanje, dijalog 45 minuta u učionici. Tako da je to jedna vrsta od motivacije. Međutim, jasno je da oni žive u vreme kratkih video formi, YouTube klipova, influencera i raznih drugih koji postavljaju te kratke forme. Nastavnik ima mogućnosti svakako i da prikaže određene segmente filma, kratke, ali i da im pusti ceo film. Kažem da treba potrošiti sad 2-3 časa na samo gledanje filma u učionici, ali svakako motivisati da naprave neki istraživački zadatak, da odgledaju film kući i da prema unapred pripremljenim instrukcijama koje je nastavnik dao, da pristupe obradi filma, a onda u učionici da se o tome diskutuje. Pa sad ja ne bih dužio, Jelica ima pitanje. Jelica, izvoli. Pre svega, dobroveče svima. Hvala vam na ovoj divnoj prezentaciji. Ja nemam pitanje, imam samo, pod znacima navoda, savet za kolege u vezi ovih eksplicitnih sadržaja koje ste pomenuli u filmu. Ja koristim film, ima više od 10 godina u nastavi. Inače sam profesor filozofije, tako da meni takvi igrani filmovi pogotovo vrlo mi koriste, naročito kad su u pitanju neki apstraktni koncepti kao što je metafizika i tako dalje. I onda sam u nekom momentu, pošto kada u igranim filmovima u skoro svakom imate neku eksplicitnu scenu, ja sam otišla u školsku upravu, to je bilo sigurno pre 10 godina, da ih pitam na koji način, znači ja mogu da takve materijale dam deci, a da s druge strane zaštitiš sebe kao nastavnika i decu, gde sam dobila savet od školske uprave da takve materijale dodajem kao dodatni materijal, znači da ne bude obavezan, nego da bude izborni. I onda sam na taj način, znači tog momenta, bukvalno, bez obzira na te scene, naravno deca se upozore ukoliko postoje eksplicitne scene. Ja sam do duše predajem u gimnaziji, znači moje deca, po znacima navoda, nisu baš deca, nego su veliki, ali da je to način kako se prosto i zakonski negde zaštititi i da sebi dozvoliš, ostaviš sebi prostora, koristiš te materijale bez obzira na eksplicitnost scena. Samo sam to htela, hvala vam. Da, slažem se sa vama, tu treba jednostavno biti veoma oprezan, da se jednostavno, pogotovo za nastavnike u osnovnim školama, da se pojedine eksplicitne scene ne prikazuju u učionici, a svakako nešto što je nastavnikova preporuka, izborni sadržaj, to je nešto što učenici gledaju van učionice, je sasvim ok. Mislim, moramo biti svesni da je danas internet omogućio mladima pristup eksplicitnom sadržaju bez ikakvog ograničenja i da oni sami prate putem interneta, Facebooka i drugih društvenih mreža najbrutalnije scene nasilja i da to njima ništa nije strano, s tim što mnogi smatraju da je to i uzrok porasta i nasilja u školama i ipak naš zadatak kao nastavnika jeste da radimo na prevenciji nasilja, odnosno da im takve sadržaje ne nudimo, već da radimo na izgrađivanju određenih etičkih i moralnih vrednosti
kod njih u smislu pre svega da to na neki način sprečimo, a da ne promovišemo. Je li ima još neko neki komentar, pitanje ili neku vrstu sugestije? Tu smo da odgovorimo na sve šta treba, ili ako ima određenih nedoumica. Dobro, tu imamo, vidim, i predloge za neke filmove. Sad, kada smo pravili samu analizu, izbor filmova, mi ne želimo da namećemo na neki način drugima koje filmove treba, a koje ne treba koristiti u nastavi. Ipak tu je na prvo mesto nastavnik da na osnovu svojih afiniteta i potreba proceni koji je film adekvatan i koji film može ili ne može da koristi u nastavi, na koji način može da obradi te filmove. Tako da svi... Evo imamo jedno interesantno pitanje, koji je kriterijum po kome se određuje šta je ratna propaganda nevezano za period 90. ili posle? Možda Ivan može da odgovori na to pitanje, mogu i ja, nije problem. Naravno, pa mislim analiza ratne uopšte propagande na filmu je dosta razvijena, ne samo u filmologiji, već i u medijskoj analizi, u teoriji medija. I mi smo ovde pokušali da damo neke od kriterijuma. Jedan od kriterijuma je zapravo analiza neka 4 nivoa značenja. Jedno od tih, to su 4 nivoa značenja kroz koje mislimo da bi inače u svrhu veće medijske pismenosti trebalo da učenici prolaze zajedno sa nastavnicima, ne samo dakle u nastavi istorije, već i u nastavi recimo filozofije. Jedno od značenja je takozvano referencijalno značenje. Jedno značenje je eksplicitno značenje, tako dalje. Dakle, da pojednostavim, sad o tom imate više u priručniku, ali u principu prolazi se od toga šta je prikazano na filmu, doslovno, nešto oko čega svi možemo da se složimo. Recimo, dobar primjer je Čarobnjak iz Oza i taj primjer ja sam i uzeo iz čuvene knjige o filmu koja se koristi uglavnom na američkim univerzitetima i jedna od najuticajnijih, zove se Film kao umetnost, Davida Bordella i Christine Thompson. U filmu Čarobnjak iz Oza svi će se vrlo lako složiti da je reč o jednoj devojčici koja se zove Dorothy, koja živi u Kanzasu i koja u jednom vrtlogu odlazi u svet u Ozu, tamo ima 3 prijatelja, sreće čarobnjaka, znate svi sada priču o Čarobnjaku iz Ozu, ne moram da ponavljam. Ali dakle, to je odgovor na pitanje šta se doslovno događa na filmu, šta se doslovno vidi i kako je to prikazano. Dakle, da li je film u koloru ili crno-beli, oko toga nema subjektivne interpretacije. Znači, da li je film u koloru ili crno-beli, to je prilično jasno svima. Da li se devojčica zove Dorothy, mislim, jasno je da se ne zove Katarina. Možete da nađete niz dokaza da se ona zove Dorothy i oko toga se vrlo brzo svi slože. Sledeći nivo značenja je nešto, da kažem, apstraktniji, ali opet to slaganje ljudi koji su gledali film može bude vrlo jednostavno. To je šta je neka eksplicitna poruka filma, direktna poruka, nešto što u filmu već postoji. Obično je to ili u naslovu, ili se izgovara, ili postoji u onim najavama u posterima filmu. Naprimjer, u Čarobnjaku iz Oza oni kažu nema mesta kao što je dom. Nijedno mesto na svetu nije kao što je dom. There's no place like home. To je, kako kažem, eksplicitna poruka upisana u Čarobnjak iz Oza. Jer ona se na kraju Dorothy vraća u Kansas.
I ja bih rekao da je oko te poruke vrlo lako se gledalci slože. Ono gde nastaje pitanje šta je propaganda je u naredna dva nivoa značenja koji ne mogu da se, do njih ne može da se dođe bez prolaska kroz ova prva dva. Dakle, ako se nismo složili što se doslovno događa u filmu i koja je njegova eksplicitna poruka i ako nismo recimo ispratili neke scene, ako ne znamo šta je bilo na početku filma, šta je na kraju, vrlo teško možemo da tumačimo šta film znači na ova sledeća dva nivoa značenja. A jedno od njih je implicitno značenje. To je ovo apstraktno pitanje o čemu je u stvari ovaj film. Znači, dobro, čarobnjak iz Oza nekoj devojčici koja odlazi u neku zemlju fantazije i tako dalje, tamo nađe čoveka, saputnika kojem fali srce, kojem fali hrabrost, znate tu priču, ali o čemu je u stvari taj film? I onda će neko reći, pa taj film je o odrastanju. Ona mora da napusti svet šarene fantazije čarobnjaka iz Oza, mora da dođe iza zavese, da vidi da to nije nikakva magija, nego da je to nekakav mađioničar, mora da sazri, da prihvati realan svet i da se vrati u Kanzas. Neko će reći, ne, nije to nikakav film o odrastanju. To je film o tome kako je svet mašte puno bolji od stvarnosti. Zato što je taj Kanzas užasan, depresivan, crno-beli za vreme depresije. Tako da, jedan od ljudi koji je to tvrdio je recimo ovaj čuveni pisac poznat po ovoj nemiloj situaciji od nekog vremena, Salman Rushdie. On je tvrdio da there's no place like home, znači više nema mesta kao što je dom. On je rekao dom, to je nešto najužasnije. Ljudi treba da napuštaju domove, da idu da istražuju. Mesta kao što su Zaviče su jedna patetična, konzervativna mesta. Taj Kanzas iz Čarobnjaka iz Oza je grozno mesto, puno malograđana iz kojeg ona želi da pobegne u šareni svet, ali taj svet vraća i usisava u sebe da postane kao i svi drugi. Dakle, pitanje šta je implicitno značenje filma je predmet neslaganja, to je predmet debate, to je predmet diskusije. A ono gde se mi u stvari ustanovljavamo šta je propaganda je analizom četvrtog nivoa značenja, to je simptomatično značenje. Dakle, mi kažemo da Čarobnjak iz Oza, snimljen je 30-ih u Americi, kojom je vladala ekonomska depresija, kojom je vladala to stanje kraha berze, siromaštvo i tako dalje. Tako da on daje poruku kako je najvažnija porodica, kako je najvažniji dom, to je za publiku, američku publiku 30-ih bila izuzetno poželjna i prihvatljiva poruka u jednoj takvoj krizi. Ljudi su želeli za nešto da se uhvate i to takođe naravno možete dokazati knjigama koje analiziraju taj istorijski period, dokumentima, činjenicama i tako dalje, da je američkoj publici u to vreme bila potrebna jedna takva priča, tako da je taj film bio izuzetno popularan jer nudi jednu jednostavnu, toplu ljudsku poruku, ideološki poželjnu u to vreme. Dakle, da biste sada pokazali kako je Čarobnjak iz Oza simptom američkog društva tog vremena, trebalo bi da analizirate američko društvo tog vremena. Znači, kontekst u kojem je Čarobnjak iz Oza napravljen. Isto tako, filmovi imaju svoj istorijski kontekst. Dakle, kao kada analizirate izvore, tako imate, to znam da se isučava na istoriji, znači ta metodologija istorijskog izvora ili kritika istorijskih izvora, kao kad se pitate odakle dolazi ovaj dokument, u kom trenutku je napravljen, koga je i za koga pisao, da li je on autentičan, da li je rađen sa određenom namerom u datom trenutku, da li zbog toga iskrivljuje neke činjenice, da li je u pitanju falsifikat i tako da. Isto se pitate za filmove. Znači, kada prođete recimo u film, jedan od filmova koji bismo mogli nazvati, ne znam, ratnom propagandom, pitaćete se šta se doslovno događa. Onda ćete vidjeti da su recimo neprijateljske vojske prikazane izuzetno karikaturalno. Onda ćete se pitati ko je producirao taj film, ko je dao novac za taj film, kome je namenjen taj film, u kom trenutku, koga je gledao, šta su kritičari pisali o njemu, šta su političari izjavljivali o njemu, imate i to, jel? Tako da čitav taj kontekst ulazi u analizu četvrtog značenja i tog simptoma društva. Znači, ako hoćete da kažete da je, ne znam, ima tvrdnji, dakle, da je Podzemlje Emira Kusturice bila ratna propaganda za Slobodana Miloševića. Onda ćete prvo morate da vidite šta je u tom filmu. Koji se likovi pojavljaju, sa kojim zadatkom, kako je taj film snimljen, kakva je njegova poruka, da li je taj film o ideološkoj zabludi ili nije, kada je nastao, 95. koga producira, gde je prikazan, koga hvali i tako dalje, šta su bile polemike o njemu da biste mogli da izvučete
zaključak. Ja recimo ne smatram da je Podzemlje ratna propaganda, ali mislim da je interesantno za debatu kao jedan vrlo značajan, kompleksan film koji je međunarodno poznat i koji je neizbežan u tom razgovoru. Međutim, postoje neki filmovi kao recimo Vrijeme za ili Četverored, koji su rađeni 90-ih, koji su veoma pojednostavljeno i gotovo karikaturalno prikazivali te ratne sukobe, ili su recimo imali zadatak da o Blajburgu govore kao mestu najvećeg stradanja hrvatskog naroda i tako dalje, što je takođe jedan ideološki natek. Vi kad analizirate taj film, morate imati na umu šta znači Blajburg u hrvatskoj javnosti danas. Isto važi za pojavu filmova kao Ravna gora ili kao Opkoljeni, koji je izašao prošle godine, koji znači govori o snagama kolaboracije, o četnicima Nikole Kalabića koji su sada u nekom obruču i uzima zapravo narativ partizanskog filma gde su partizani nekada bili u obruču, to je bio jedna od najčešćih dramskih situacija partizanskog filma, samo su sada četnici u obruču. Znači to ne može biti slučajno, ne može tek tako da se pojavi taj film, moraju se analizirati sva ova 4 značenja da biste došli do odgovora na pitanje da li je to film rađen za potrebe ideološke propagande ili je film koji kredibilno obrađuje istorijske događaje na neki umetnički relevantan način. Eto, malo sam odužio, izvinjam se. Ne, mislim da je ovo užasno značajno što si rekao i pre svega hvala na pitanju koje ste postavili vezano za propagandu u filmu i ovaj priručnik na neki način daje neke osnovne mehanizme u onom metodološkom delu. Ćete videti da pre nego što izaberete film koji ćete analizirati u učionici, određena pitanja treba postaviti i na koji način pristupiti analizi samog filma, ali polemike koje se dešavaju u javnosti, da li je neki film propagandni ili ne, teško da mi možemo zalepiti nekom etiketu. Evo, Vera se javila za reč. Izvoli, Vera. Ništa, pošto su, dakle, to nedoumice kako zapravo koristiti. Ja mislim da kad god koristimo film trebamo jasno da postavimo cilj šta ćemo koristiti iz filma i zašto ćemo ga koristiti i onda nećemo imati nedoumice i tako postaviti ove stvari. A drugo, htela sam da kažem ovde na webinaru moja koleginica Valentina Andrejić-Ristić i mi smo pre možda 5-6 godina koristili filmove Centrope u nastavi. Ona je profesorka srpskog jezika, ja sam profesorka istorije. I onda smo koristili film, mislim jeste problem da oni kao što su nekad pitali koliko ima strana knjiga, sad pitaju koliko dugo traje film. I onda mi se desilo da mi je učenik bukvalno nije gledao film, nego je s interneta uzeo neku kritiku i prepričao. Dakle, tako je bila njegova zapravo situacija da se snađe da ne pogleda film, jer mu je sat i po vremena bilo previše. Ali ja i Valentina smo tada koristili YouTube tako što smo sekli delove filma i postavljali na svoj kanal i svaka grupa je recimo gledala jedan deo filma, tako da ja mislim da taj štos na YouTube-u i dalje postoji i da možete određene delove filma da isečete, da preuzmete na svoj kanal i da ga jasno koristite za cilj koji ste sebi postavili. Možda, ja to davno nisam radila, sigurno smo Valentina to radila pre 5 godina, sad su postavili neka ograničenja, mislim da to i dalje postoji, pa je to prosto jedan savjet i jedna ideja, ako ne možete baš ceo film ili želite neke delove, da postoje tehničke mogućnosti ili tako nešto uredite. Hvala vam. Hvala tebi, Vera. Da, postoje razni alati kojima može film da se iseče, kropuje ili da se prikažu određene scene. Motivacija je jako bitna stvar. Naravno, upravo pomoću filma želimo na neki način da ih motivišemo i da im prikažemo određene stvari iz drugog ugla, odnosno da ih pre svega motivišemo da budu aktivni, da diskutuju. Na taj način želimo da im pristupimo. Evo, Biljana je postavila pitanje rasprava koje su bile aktuelne oko filmova Aide i Dare i sada
kaže, treba biti metodički vrlo vešt i obučen da se ukaže na sličnosti, razlike, propagande, ciljeve i tako dalje, da bi izbegli konflikte. Međutim, što se tiče konkretno tih filmova, sećam se, filmovi još nisu bili prikazani, pogotovo Dara iz Jasenovca, a već su krenule kontroverze i polemike. I ono što je mene na neki način veoma iznenadilo je ta količina informacija, kako je film najavljivan u javnosti i prezentovan, da se po prvi put otvara tema Jasenovca, da se o tome dosta ćutalo, da u socijalističkoj Jugoslaviji niko nije smeo da snima filmove na temu Jasenovca i slično. To će verovatno Ivan znati bolje da objasni, ali lako je utvrditi da je jugoslovenska kinematografija itekako imala produkciju vezanu za Jasenovac i da su snimani filmovi i da se o toj temi nije ćutalo. Međutim, veoma je interesantno da i sama javnost napravi na neki način velike polemike, a da film još nije izašao u bioskopima, da nije prikazan i već mnogi ljudi sa određenim predubeđenjem na osnovu medijskih pisanja i cele te priče koja se zavrtela, a film nismo još ni videli, stvori određene predubeđenja, tako da ipak treba na neki način hladne glave odgledati film, pažljivo ga analizirati i tek onda videti da li taj film možemo ili ne možemo koristiti u nastavi, na koji način ga iskoristiti, na koji način ne, i to bi bio neka moja sugestija. I kad niste sigurni da li nešto može da bude kontroverzno ili da zove na određene polemike ili neslaganja, nezadovoljstvo u odeljenju, bolje ga onda ne koristiti. Trebate biti na neki način 100% sigurni u ono što radite i pre svega stvoriti na neki način bezbedno okruženje za učenike, ali to nije ni malo lako, jer za svaku analizu filma, mada i za svaku nastavnu aktivnost treba iza nje stoji jedna dobra priprema nastavnika, predvideti na neki način kako će učenici reagovati, na koje pitanja i kako će odgovoriti i izbeći na neki način određene neželjene efekte. Tako da je moja preporuka da pre svega filmovi koji nose neki eksplicitan sadržaj, da to ne koristi naročito među učenicima osnovnih škola, a kada su u pitanju filmovi oko kojih se diže neka, da tako kažem, hajka ili polemika u javnosti, budite spremni da će učenici u učionici doći sa određenim predubeđenjima o tom filmu, a ne onima kojim vi želite da koristite na času. Evo, još jedan komentar. Nađa je komentarisala da se film Aida i Dara ne mogu porediti u pogledu umetničkih vrednosti. Mislim, ne upoređujemo ih. Lično te teme su pre svega na neki način nametnute od strane javnosti. Javnost ih pre svega poredi i dovodi u određenu ravnu, a na nastavniku je zapravo da proceni relevantnost filma. Mi smo ponudili određene instrumente, određenu metodologiju. Primarno nastavnicima nije da film porede po umetničkoj vrednosti. Znači, umetnička vrednost filma kao nastavno sredstvo nije primarna, ali je svakako jako važna. Evo, mislim da i Ivan želi nešto da doda.
Da, htio sam nešto samo kratko na tom tragu, o čemu smo sada počeli da govorimo, da, apsolutno, mislim, iako sam ja naravno sklonan kao filmski kritičar da poredim filmove po umetničkoj vrednosti. To nam definitivno nije bio cilj. Ja kad zamišljam neku nastavu koju bih ja volao na koju bih ja volao da sam bio prisutan kao učenik u svojoj gimnaziji, davnih dana u Šapcu, bi otprilike izgledalo tako da mi se pokažu različite neke perspektive u istom istorijskom događaju, koje su obrađene u filmu. Tako da jer filmovi moraju da sažimaju događaje. Oni ne mogu da sebi dopuste tu vrstu, da kažem, raširene analize. Oni traju sat i po. Dakle, svaka knjiga o ne znam, opsadi Sarajeva koja bi se bavila istorijskim događajem ili o, ne znam, NATO bombardovanju, mora da traje, čitanje njeno mora da traje duže. Ona ne može da obuhvati neke tako kompleksne istorijske događaje za tako kratak period. Tako da bih ja volio da mi se, na primer, o bici za Vukovar, da sam uopšte znao kao mlad srednjoškolac, da postoje filmovi potpuno drugačije perspektive. Dakle, da je snimeno 4 ili 5 filmova, ne znam, 2 u Srbiji, 3 u Hrvatskoj koji govore o istoj stvari, i samo da sam dobio informaciju da oni postoje, ja bih verovatno ih pronašao i pogledao sve i stekao bih nekako drugačiju perspektivu. Shvatio bih kako su ljudi iz Vukovara pravili filmove o Vukovaru, kako su ljudi iz Srbije pravili filmove o Vukovaru i počeo bih razmišljati šta se tu zaista desilo. A ja bih rekao da onda zadatak nastavnika istorije da nam kaže šta se smatra da se zaista desilo. I postoji, na primjer, film Vukovar, poslednji rez Janka Baljka, koji je, da kažem, neki pokušaj konsenzusa na tu temu. To je, da kažemo, najdalje što se otišlo u konsenzusu o tome na filmu, šta se zaista dogodilo, tako da obe zaraćene strane su se mogle složiti, recimo, sa verzijom bitke za Vukovar iz tog filma. Isto važi za neke od tih da kažem, značajnijih događaja o ratovima, kao što je, recimo, opsada Sarajeva. Dakle, da sam mogao da vidim filmove koji su producirani od strane produkcijske kuće Saga iz Sarajeva, dakle, sam mogao da vidim prizore tokom same opsade Sarajeva, koje su snimali ljudi u Sarajevu, mislim da bi moja perspektiva kao srednjoškolca o tome šta se tamo desilo bila potpuno drugačija. A nisam. Da, kako bih rekao, ne znam, da sad ne nabrajam neke od tih primjera, ali recimo kad govorimo o propasti titoizma, mi smo kao srednjoškolci, ja sam išao u srednju školu krajem 90-ih, na neki način uživali ili likovali smo u tome što se raspada titoizam. Nama je sam lik Josipa Broza Tita bio predmet izrugivanja, mi smo na to navikli. Da sam mogao da pogledam u filmu različite perspektive o tome ko je bio Tito, kako ljudi reaguju, da sam mogao da vidim Tito po drugi put među Srbima, kao što nisam, možda bih drugačije o tome razmišljao, naročito da sam imao nastavnika koji bi me onda uputio u razloge zbog kojih su lik i delo Josipa Broza Tita bili predmeti izrugivanja od strane raznih, da kažem, ličnosti već tokom 80-ih i početkom 90-ih. Tako da mi nismo uopšte išli za tim da se bavimo umetničkim vrednostima, iako neki od ovih filmova zaista jesu jako kvalitetni, već da podstaknemo jednu informisanu diskusiju na temu istorijskih događaja. To je, da kažemo, fokus. A film je pomoćno sredstvo da se do toga dođe. Dobro, ako ima još neko pitanje, evo tu smo da odgovorimo, neka sugestija ili slično. Nadam se da ste pristupili evaluaciji, možete preuzeti sertifikat. Ana, želiš ti nešto možda za kraj da dodaš, ako nema više pitanja i komentara? Pa zapravo, osim da se zahvalim, nemam mnogo toga da kažem. Bilo je zanimljivo gledati vas kako pratite, kako radite, sad je još zanimljivije slušati o tome. Vola bih da mogu da malo zavirim i na neki čas, da vidim kako to u realnosti izgleda, ali eto, kad publikacija bude gotova za nekih najviše, pretpostavljam 15 dana, mi ćemo vam je
proslediti i nadamo se da ćemo se i u narednom periodu baviti drugačijim pristupima nastavi istorije, pogotovo o ovim teškim multiperspektivnim temama. Ja bi isto da se zahvalim svima što su odvojili vreme da prisustvuju na ovom webinaru. Nadam se da smo na neki način otvorili jedno novo poglavlje, odnosno da smo otvorili jednu veoma značajnu temu o filmu u nastavi istorije, naročito kada govorimo o ratovima 90-ih, i želeo bih još jednom da vam se zahvalim što se prisustvovali na webinaru, a uskoro, kao što je Jana najavila, bit će vam dostupna publikacija. I još jednom hvala i do sledećeg viđenja. Prijatno. Prijatno svima, doviđenja. Doviđenja.